Ka United Democratic Party UDP but Hill State People Democratic Party HSPDP habakren sikilap thai khobor hadien ke jelang ke Regional Democratic Alliance RDA hakacan miet ke lai puitrik jemang arja arpulai halor ke jingdawa penbe ka reservation policy kilong baki khimi linti baka sarkar jala kan thau ke expert committee kumbalai kran lengba ke jelang jongbaro ki sengsan hima ke jala balakhot da ke committee on reservation roster but ka reservation policy hakapor no phaisngi ki nongelam bakantup yuba rinik ton lingdo tongkhar MLA ke UDP uba alantri afdkar vice president ke UDP but ba KP pangnyang Presiden ke HSPDP kibalami kemat syaka jelang ke Committee on Reservation Roster bad ke Reservation Policy kilong bagi lapan pau bagi kuak bandon jing penkelai ke Office Memorandum ke balapan mi aka shpotrik jemang arja arpuar bad kawai pad kelong baka Reservation Policy lada penbet yakahi kadai ban kamlong ke jingerap yaki bedang duna hakayo kot nak benta baro arli kijai benriu i kuak ban percaya happy yaki ke bagi le shim benta haka bede ke keren ke implementation ke roster bat kumjuru ke reservation policy ngile don kadang penting duduk mencisngi haka bangile don lang haka bangile keren mencisngi tang ke bede ke roster haka ban keling jungi ngila ai jengmut ya ke komiti tamtame haka ba banwanra no ya ke OM ke batmai da ka ba de berpenduk no itu ko OM ke ba mensua ke ba me ke ba detet sipotrik ume ar hajar aku namar ngisutu bakadon ke jing bat pentrikam itu namar ba kadai berpentrikam nadu karknes ba juku tinggal keren ba itu badai ban wanra da ka OM ke batmai kenang ban pentrikam kumbang ngilai ya keren si shelter hi ke bon sin ngilai keren bar kesorkan badai ban pentrikam nang nei syakmat de ban phaisadin ka pentrikam ka rosta ti kata kala rung kijang aji bujungi kala rung ka proceeding jong ka tu komiti ka balong mencisngi hak ba meneru lawan rakyat tu ka proceeding ka mencisngi ka panggil ya penskam yang meneh te meneh ngirang ya keren biang isngau ban ai kublai ka sarkar ba ya kena expression jongi ke artli parti ngedon lang hune pada keling HSP ber UDP hak bangi don ya kena ka manifesto election jongi arajar polai ban review ke reservation policy ban keliang juga parti UDP ringala tho rakashtiru sakar hak ba kasakar kala pensngau kala pensngap kita ke par jongi bat lasya bagi ni keren berkamiting ke banakong ke bangi ban sedang mentang sengi ban ya keren ya kena ke reservation policy dan dari nomor ketiga meeting kepada kejuk meeting bagi nak keren lang ke roster bagi keren lang ke reservation policy ngila yo pentab keren lang ban perken mau biang ban skam biang mana simpat bagi kuat bani i baka OM ka batmai ke ban mi no koloi ka bala kenang ba ke recruitment proses kan nom sange kumba kalau mentah la sange biang ka sarkar ya ke recruitment proses namar bagi sutho ngiru menjur hi namar bala ki recruit la kan kadon recruitment mentah kin habya kum ka to OM jong UR hajar ar ka badon ke jing ban le ka tu namar bagi haban phaidin biang na sunam kaknes pa UR tedeh lor tagrorim me ka bangiru ni long in line berkekorman badi bersange ya mentah for the time being te hendri hakaju ka por pede kaloi kan bala hakini ki kartu ka desgi ikmi tiba ka OM ka batmai kan mi no hakaba ki recruitment kinang ya biang sekmat mari sutu irejisa bakat ba ompat mi ka roster order kat kum na ka order ka court onam la syu badon ka no ka recruitment kat ba ompat don ka roster in place jadi kita kedawa ke bangi ngilo konser ya keren berbor bangi hab banyak keren ka roster ikwa ka roster kan donno kenang ba ka recruitment ru kan ya cekmat ngilai keren meneh ka bede berkede ka reservation policy ru ki aji bud ka bun hak ba ilawara la ki jong aji bud ka mati ka her dari ke ke bangiri menjurlang baro kalau ba ngin submit in writing ngin submit in written ya ki submission ki jongi ke parti baro hak bangi melam menjurlang ba kat samsi ngin kampor pan ai ya ki political party hak paket submit ki jing ai jumut jong ki political party hala ka jong ki jing ai jumut kat kum ki views berki opinion ke bagi political party ki don kita kari ke bangi menjurlang baro berkuai dia ke bangi ya keren lang biang kum ke jing ya menjur kalau bandon ya ka komiti ke expert komiti hak ba shim ne kita ka jing rai bakane ka komiti kan ai jing mut kasokar
bandon ke expert committee hakaba kila batung dano isim ajimut dano mano ban long hangta ka syong ke start jong sarkar hari kene committee ke bangidon kelong ban don ban constitute ka expert committee hakaban let kam jeliu ya ka reservation policy kila abai hoi so patila pensum ne ko committee bakli de I kong amperin dengdo bakum ke parti ni la pempau ujung sungu sarkar bakla pi di la nanti pangin ya thir rapor alor ka reservation policy bakum bala mathang barane kalong kumbai ong hi ka meeting but idon stangi wei benta iba nila yasum benta da ka ba pempau committee ba ka parti UDP kayang kanong ban train benta ke interest jong baro ki indigenous population jong ka jela Meghalaya hi baro kawai but ban pek company aru ha ka benta padai bat kini ki badang sadin kidai naka khasi jantia community ne nagaro community kabaki ongaktin pareng ki bigger section ini ko aru bentuk baga meeting mene ralong ka bajob nomor ba hadin ba ke suggestion jong ni R party sha ka all party committee on roster reservation system ki la suggest bade ban include no ya ka discussion na bentaga reservation policy ru mene kala urlong but kadai ka suggestion naliang KR party ba ka sarkar ka pediang hadir pagila ai da ka jingtho balimba kilat pathai kubor sha ka sarkar ba kani meeting menesi kala kalalong ka bajob but ni kimi lenti ba ka sarkar kan simkhia ya kani but bakan pemi khamkloi no ya ka tu suggestion bagi ai mene benta ban constitute ya ka expert committee parti rilum ki beton hagani ka MA government ki pun ba ki pai ba ki kwa bantip mo ya kata kwa ai ban sai ba ya kata hi ni nagaliang UDP nag SPDP na du ka art knaitri ba ka P1 sengi kum media ke ka role jong ki ki regional parties ha ka ba phidan ha ka government kata ka dei ka ba jingkali ba mi tengi yang tu jingkali ke bami tengi la osai ba ni ki partners ki baton ha ke MDA to government kalong ba ngin sim ki kli ban pen trekam ban relook ban review ya kane ka reservation policy tengi dokumen ba ngadu kane ka dewan ki meeting ke nginon lang ha ka arkonitri ban ningkong ai kum lekren iba renik sekmat ba ya ka OM jong ke sipotrik me arjar arfuar day ban amen by ya ka jing putre kam ya ka roster ka day ban long prospectively ya gani da borom pin pek na gani ka minutes ka bawan ha ka jing meeting ke bon ra minne ka simo ba ngilala shaban wan ra ya gani ka jing pen baik ba ya baki pai ba ki ba kulmar ya gani ka roster ki sibun ki ki parti ru ki ba kulmar ne te ngila shim kha ya gani pinlap ru ha ka minutes jong ka proceeding menin sisi ka punai tarik ba ya kane hi ka sarkar ka priam ban amen ya ka tu ka close di jong ka OM ka badai sputri umi ka nai arja ka fuar tengi penpau ya ni sungu ya kata ka jingi toilang jungi bar ke jingwan ra jingi bani krem ya kane ka benta ka ba pat menta kasi ha ka dai pada bat kumno ninyo ban ya keren ya ka reservation policy ngimde ban klet bahaga ni ke minutes ka bangi ngilabu ka baka sarkar kala bu menin haka harap nai trik ka bangi syong ya ka first meeting jong ko all party meetings susi ka don ki political parties ki boman ru haka ka por tri nagaliang ji ki bawan pinlap hang ni ya ka minutes ka badon ka proceeding ba ngia keren ru ya kata ba haban rai kan ya gani kambak kamsan jo riba ke zai riu ni dei banton ka collective discussion ka collective
deliberation ka ba ngini Thailand bar khoi ting sudanat ba benta ka si la yo ban le ya kata mo te halor ka ni ka benta ni la ya raise bana ka liang jungi ban ong ba ka ton kam ya ka expert committee ka ban relook ya ka ni ka resolution kat kena sepak ni puat jongka reservation policy te hadin ki jikren tak si ke bachong ba ki lang ni sokmen ba nakaliang jongka sarkar kapdiang ya kani tak ba enbu hang tu je ki member ki badai ki balong ki expert ki badai jong ka economics ki badai jong ka personal administration nata ki badai jong ka legal expert lang ta ki constitutional expert te kani kalong ka ege ba job ba ka jitray lang jogi ba ka sarkar ni sungom ya ka sarkar ba ka prian ba ka sashko ba ngide ba sangap ya ka sul ni ke bun di bala kata kalong ka ege ba na sutrat ban ya thu ipi ha ka jing ya trelang jogi nadu ka tu ka ba shwaban slang ni ka meeting ka ba na kaleng jogi ar party ni don ka jing ya share jemut ban ong ba yang long ha ka page ha ka ju ka phang